Badu sky talk su nga kumba meh kai untuk hakokot. Tahu mah tugas ni ngaplan tamaroi mah. Meh, jam ne meh. Mars poi ngantai. Sak pun yang meh. Sak sky. Non keren ya tugas kentai. Sak sky meli. Namar ngap sengap dune meh. Hang ne skor. Kan yok senure meh tu. Bantip lut meh ban sutu jing batai jong meh. Yok sengau. Tahu, dalam tam mah masih kaya mah ada sedap. Tahu. Baik tu kecil tingkat ingkan dah. Hey, kita kedai sama jongat meh. Beli mudah keren ta. Oh, tahu, maaf mah, namtip tu. Ni anak elok. Tangkran memang keren mi yak kentai bapa beliau. Melak tip yang natip. Jangan nang bahaban keren kumelai. Buat aktris sendiri masuk nang dia. Biang lah biang. Mete habak mi yak kentai bapa beliau sudah. Ya ngat meh. Mana meh ban lak ben selen para sinrang. Natip. Ngau tangli i. Bagi kentai bapa beliau. Ayo baik meh ban yalan. Sulong bangam nang keren kumpiwe meh. Nrib. Ish, jangan nang keren kumpiwe meh. Alak dei ban. Yo aku lek mut nih kun. Tahu mah. Kalau setu mah, buat mete ngamla lah bentulan. Biar lagi. Ngalai i naduk bakian tai. Baik, tama juga cukup makanan tu kasihan. Ya kau dengan kendau. Tugas ni nam dan niat namar banget dia karar baja. Kum tahi. Mana kalian pi namsong tu setahun dah. Kamu dah tiak karar baje. Dan ni asyik saban keren. Karoli kum kata. Naduk kiar hajar senem sua. Lada ngatia karar baja nam dan niat dan keren. Ar hajar senem mensua. Kamu kenapa hajar senem tak ladan? Namkan masuk teh. Namar makilat temene ban manrak ya ka. Sertifikat tebut. Ke sertifikat tebut. Sertifikat tebut juga kata. Nampak juga nak he dekat Neru. Pi. Sempat di benas. Katuga sertifikat tebut dah. Kebakum kena kata ke sertifikat tebut mah. Makilat ban manrak.